Hamunak kadamang dainang hahanggi pinaribot songoninang hamuna toras nama buat danak nanaing sidi dionon dijo tuhat tadohita sedario di minggu advena perpudi na paupat tonon asa rap hehe hita jala rap marsinodang di bagasan Tuhan. Oma advent perpudi dihita hamuak kamanginang sebelum tazakon poso-posoi di pesta Natal di tanggal 24, 25, 26 advent na perpudi laho mangarade diri manomunomu haroroni tuhatai jala makarhari akan apatut si harharat tabi adorang so tolhasita tu apuan ni poso-poso na tubu di Betlehem. Songo dia mahita makarhari akaroha hadanging otak. Songo dia mahita makarhari pangalaho na Solomon rohani Jahuba di minggu advent na paupat tonon asabuhi hita hehe marsinodang dusima nanaing tugun ni hatan debata marhite trupuhon tuhita marzulura termasuk go bagian ni namar handphone tiki namar jahazamita makarhari pangalaho me unang say somal hita lohot tunguluta di har-haribi may sayang ngay hita marminggu rotu bagas zoro ni tuhat taon moloholan na mabuka handphone tabi sayang sega perhuriaw ni di har-haribi may asa bongot raja ni hamud awala parhuta-huta songonodo hubereng siya na upuko na hinan makarhari akka pangalahon na susumanon molo manapuko pihami say diratingi opung buruk punahinam ma dakani kopi nauli bulunga jayang goy bagasar rohaku ngamago pikiran nyo pungon jalana rumoa ang goy bagasar rohaku nangadong gohoroa hurak kurangi opukon soi baga ngi bulung ni kopion hape didakai diponggoli dungi huhabarani homma manukun opung soibaga ki bulungi kopi buasay kopong golammi dungi yelusi mananget asa botom muda omma naniguaran na dakkagila molo pinasobon terus do mangirbang bulungyon alay sa tunamate hodo ho tau tangrahya adong perbuinyon dungi sudah manusia akadakana asing marperbui ay ocopon nama pupuk doho taru-taru tu ratingi dongan nai uzunga diocok ma pupuk ngai marniang marating na disaping ngai alay ulima doho anggo bulunga alay dakyamar perbu butuh keberanian memotong mardakai dakkagila ni hazul mauta asabuy marperbuy akka dakkanay baru dakkani hazul maun nanayang sipayanot tadi tonga-tonga ningulut ta sigan upar minggu advent paupat tonon hamwak kamanginang
tugas ta madakai akadakka gila ni parrohaut babi akadia may gano mahita manakasi di bagas parrohat babi dungi atfen na paupatonon partikian nauli doon laho mangisi atfen ni pernguluan manomonomo hatutubu ni Tuhan Yesusi marhite-hite na mga rabangi akarabang-rabang ni pernguluan tersungguh dia marabang-rabang ni pernguluan on ope melo di hutanami doon dinamasa maratfen ganu mazol maruas ni huriyai payatson zabu nabi mulalong karabang-rabang di si makaliangi lapui na tigorya na tiur alay gabi golak may barabang-rabangon ikobarani do iba mga bulok karabang-rabangi tupa adong sarang labalabay si gabi hulip sinodangi listriki lampui dungi sapuom may bolokonotom may asa gabi tiur sinodangi lapu nadiba nasoya mangapel zabura sa taon ala papat dope lante di jebu molo apalapas di minggu atseni di apel may molo adong bekas minyak solar disapu mamuse dilap asa na botar ng hona pasiri gabi kecoklatan mamuse dungi mga lang roti pe jabu nakpeholak kabang layang gabi soda ma ala nunga yas doho di jab hamunak kadamang doho dainang ikon ponggolat tado akadakka gila ni hazol maon rabang-rabang ni pernguluon asaboy hita tulhas tuat fen na paupatonon hobar tu temai hehe mahong marsinodang maho buasa do kotuhat tau tubangso Israel namulak siyan habuangan Babil molo tazahajo di Jesaya bidusia ayat sada mardok disi taboto bangso na mardalani di bagasan hagulapon marnida sada panodang ima sinodang ni Tuhani buaro pangalahona ala dinamula nasida siyan habuangan Babil nunga terbayang nasida matsay sodap nguluna di Jerusalem nunga dibayang-bayakon nasida gok perbuye makkahau di Jerusalem jala sonang paklalan nadung ruar siyan habuangan Babil holan na tonggi holan na tabo na madirajumi dayon na di Jerusalem hapeahan na masa hamwak kadamang doho dainang daksongoni ay nunga magargar bagazoro nunga tarulang hutay nunga malengse hutay jagi deba ma tumagod do hape hita mulak tu perhatubanan misi alayro dewata daong bangso na mardalani di bagasan hagulapon marnida sada panodang dang mula benasida tupudi alay menghadap matahari terbit orang yang beradven bukan berjalan menghadap matahari terbenam tetapi menghadap matahari terbit dang mula be songoni dahita namar adven hamwak kadamang dainang tersongo bang sota tikiro bulada doh Japang
natagwari tiki Nippon dung posi paberan ni Nippon ido akka oputa manazulu tabunai hape ditiki halak bulan dalaho menjajah. Dungi merdeka mahita musa tahun 1145 dang denggad depe pernguluan ido nasida ma tumagod depe hita mulak tu penjajahan ni Nippon doh lantas. Hai Kristenot tapi hamuak kadamang doh dainang muladong masa mago handphone di gereja buru gabe doh nota tumagod depe hita mulak songon permalim. Ay mulo permalim dakke amago handphone di jabuni dongan. Dakke arong mago panako di kelompok ni permalim. HP dihita neringgas merminggu, neringgas mertangiang, boy no mago. Jaga bedo jol mama tumagod do pe hita hape mulak tu hasi pilibiguon do tu permali. Iban nanway lam jebudo pertuburi dongata permalim di bona pasugi. Ala dihilala kirana lebih aman tak kelalan na isi daripada mertuhan di tonga-tonga ni gereja dan lain-lain. Hamunak kadamang doho dainang hehe maho zala marsinodang hata hehe dison ewik ido patuzolo ni pitu masuk tu sinodang nasian tuhatai. Boy do zalma barudungo tahe gola parnidan na akamanginang anong gugula pate barudungo ibana daktiur di bereng. Mudah-mudahan marupani mamereng aka nasingi dang tiur. Alay mo lo so tiur do mamereng inata ba ope berbahaya don. Biasanya mo ladong nagulap di idar si malolonga totu nadong go narota di si malolonga. Rado madok ahna loho tu si malolongi ima adong biluk ka. Iban na mo lemuruk sada amad ho ina tuan nakonna buat jo piringan dah dang dibereng nabillo kodoro aho. Ada sesuatu yang kotor yang melekat dalam mata. Iban nararong pepatah di hati Indonesia rupani buruk rupa cermin di beda. Hape sa sitong kahitro narota niyan alegay bisay kacau mapi pinarwarowa. Hamunak kadamang doh dainang di jauh hita asa gabe panodang mga bolok koragam ni bentuk hagulapon di tonga-tonga ni ngudukta. Suku-suku tu hita song refleksi melo pazupa hita rap doh dongan gabi patiur hodo harorotai tu ibana manang na pagulapon. Ala budo ibaro manopot sa dapunguan duk sahat iba tu punguan ni nadoket di si masalah ale roi tatusi bah mulai ate mabah ngaroi bana ngalam tiur be punguat taonen. Alay adong gotok sa dapunguan nang adong soti narudut dungi rodongan dang gabilang patiruh ni mana alay lam roy mana lam gulap lam rudut haroronay tu sadap alayang gohi tadi jodoh ham wakadamang do dainang ikon patiruhon alay dang namadokon gabe arsahat tama manang natakutu kima hagulaponi bukan adalah lebih bagus menyalakan sebuah lilin yang kecil
ketimbang mengutuki beberapa cahaya. Ya, it is better to lighten a small candle than to cure the darkness. Alay memang kono dah hita songol lilinon. Dang mungkin lilinon olo marsinor dang moloso olo iba na mga lehon dirina, bahkan mengorbankan dirina demi memberikan terang kepada sekeliling. Itu raw bahan na diari panupaon na perzulo dito patuhatay ima jadi maho na tiur jadi tiur ma, apalagi ang warung kaina na maragwar si tiur ba petir homatong mulu pagulap podo akan maragwar si tiur, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bohado persahak ni halak mezus tubarani pinahani, karena mereka setia mengikuti bintang maju. Manang nasala pedia tong imane lakanai, tapi mereka yakin dituntun oleh bintang terang itu, lalu mereka sampai. Sahak dosudi jol makanaolo ditugu-tugu hati uroni sahat tu poso-poso. Dungi di Yohanes 2:12 dok Tuhan Yesus audo panodang natutu nasotupa merdalan dinahulum akazol mana mangitona. Hamuna kadamang dohok day nang adong opat na jepek dampaknya jolma na mangulu di bagasan hati uroni. Tapamana mezolo ayat 2 lumubi ayat 3 ayat 5 perzulu jol menamangulu di bagasan hati uron didok di ayat 3 jadi dapat tonon ni akabangso perbegu ma panodangmu dohot akaraja madapoto sinodang nang bicar diho. Orang yang hidup dalam terang selalu dicari-cari. Saya dilului zolma, saya diparahi zolma, saya dijumpangi zolma. Napaduahon zolma na mangulu di bagasan hati uron dakkeao paserakon nali pasadehon do. Tapamana mazo ayat 5 ayat 4. Patonggor matam mamereng humaliang luhut manasida merongo manru dapat toko akanakmu rosian nadaw sambil tampil hojo tim media tong asa adong udaw muna gijang akanakmu doko rosian nadaw dohot akaborum abing-abing ro sian nadaw akaboruna petong dia abing-abing jol menamangulu di bagasan hati uroni pasadahon dang pasarakon dungina patuluhon dampak ni jol menamangulu di bagasan hati uron ayat 5 tampil kamu setong media ayat 5 sebui di jahaka amat tado inata Tunggu sosial bohi dan media on lebat-lebat tete. Ayat 5. Raptazaha mazolo kamanginang tulu iya. Iya dung di daho nasida marroan si harma panailim. Jalahitsa jalalubang roham hilalaumu. Ay turum matuho hamuraun ni laut dohot hinagu niya kaparbigu. Ini jaminan bagi kita Bapak Ibu terutama anak-anak muda, kalau kita hidup dalam terang firman Tuhan,
hidupmu tidak pernah kacau balau. Unang gabe doktor pani iban na Kristenia gabe marpugus. Daw. Firman Tuhan jaminan orang yang hidup dalam terang memiliki pandangan yang cerah sekaligus kekayaan di dalam hidupnya. Bahkan tapamana jostokin naijo ayat onom doh ayat pitu. Morani jolma na mangulu di bagasan hati uroni. Tong majo tajaha akamanginang tuluya. Tutu poniaka perduani utomatano. Akahoda parhuli siam midian dohot epa. Saluhut nasida rosya seba. Mangusung sere dohot dauba. Jala aka puji-pujian di jahuba bari tahun nasi. Disido utona, disi hoda parhuli, disi serena, disi dohok. Orang yang hidup dalam terang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Adang majolot saritra na jepek taringot tu jol mena mengulu di bagasan hati uroni seorang pemborong yang hebat. Lalu dia minta kontraktor membangun rumahnya yang paling bagus, sebaik-baiknya, yang tidak ada tandingannya dengan rumah orang lain. Lalu setelah selesai, kontraktor ini menyerahkan kepada pemborong hebat ini. Sebetulnya dia bisa membangun rumahnya, tapi dia pengen bukan karya dia. Ini dipasah ma tutikina. Tapi orang yang ingin membangun rumahnya itu berkata, ya kurang bagus. Saya tidak merasa puas. Tolong lagi diperbaiki. Lalu tahap kedua diperbaiki, direnovasi kembali sedemikian sempurna. Lalu dipanggil lagi untuk melihat sebelum penyerahan. Tapi dia juga mengatakan belum seperti yang saya dambakan. Sampai ketiga kali. Lalu kontraktor ini heran. Semuanya sudah pada tingkat yang paling sempurna. Tetapi kenapa orang yang meminta rumah ini tetap mengatakan belum sempurna? Mungkin ada tidak beres, pikir sang kontraktor. Lalu diperhatikanlah, rupanya orang kaya yang mau membangun rumah ini sedang memakai kacamata hitam. Sudah matong golap di dah. Lalu dia mengatakan, Pak, saya sudah mencoba yang paling baik dan yang terbaik, dan inilah karya saya yang paling baik sejak saya pernah membangun. Tapi izin Pak, kalau bolehkah Bapak membuka kacamata Bapak? Baru sadarlah dia, ternyata dia sedang memakai kacamata yang gelap. Tungi dibuka mak, bah mulai ada mak, nungat orang BHP selalu. Saya memiliki satu pengalaman real ketika saya masih belajar SD. Di kampung saya masih ada namanya Hasadaran. Di botok kamana laut terdidik doleng Hasadaran norhak kumonreng. Yang berarti Hasadaran itu bahasa Indonesianya orang yang sering tempat kuasa-kuasa kegelapan untuk dimasuki, lalu dia berbicara seolah-olah roh orang-orang yang sudah mati itu
bisa berbicara kembali lewat dia. Itulah namanya hasadaran. Jadi kis dia adong ko indang udak kusada hasadaran. Opung nyopung ngami songgok butibana. Jadi manikir-nikir mau tiki beberapa dongan dak danak. Aduh laing namasa di jabuan. Jadi merpungu matong doa pakku hingok tikini tu jauh ni hasadaranon. Aha may dokon opung. Aha do tonam tuhami. Tu roroh nenek moyang. Jadi mengulur tong lepu trongking, lepu trongking gope tiki. Aha may dok hasadaranon. Airang boy hamuhuida. Aka siminik waka poparaku gulap hubereng inneman. Horwa mangatusi do nyon akan namangido petuah ni hasadaranon. Oh ngarobe opukta. Pamati majolo lep. Ipamati mado lepu strongkingon. Alay galak ko petong lepu sumbu oti kanari. Oti kanai gulak bo pahubereng inne mana. Ujung ngado matong lepu na meton di pamate. Gulak ma. Alay yang go hasadaranon may do. Mau lihat ma ngatiur behuida. Ima zolman na mangulu di bagasan hagulapon dot hasipele biku. Dia akan mengatakan yang gelap itu seolah-olah sudah terang, padahal dia sedang hidup di dalam kegelapan. Tantangan bagi kita di zaman digital ini ialah mata yang gelap yang memiliki mata yang buta warna. Dia mana buta warnaon? Kalau seorang ibu buta warna, dia akan susah membedakan yang mana supir, yang mana suami. Kalau dia sudah buta warna iman. Dan kita juga bapak-bapak kalau sudah buta warna secara iman, kita juga susah membedakan yang mana istri, yang mana pembantu. So kung nadong gora pengalaman niya kinaton, itulah kalau buta warna. Tidak bisa lagi membedakan terang yang mana yang di hadapan Tuhan. Alayang gohita di bagasa tikyon hehe mahita. Marsi nodang mahita. Ay nungaro panodang diho. Ima Kristus Tuhan. So ini menang dihamu na toras na mabuat danak si Didionon. Kupamana parhudul muna na king, memang cocok wahamu terus hudul di zolon putik na mangihutan non. Dakulat terdidi. Nanti, walaupun nanti tidak membawa anak dibaptis, tapi tetaplah duduk di depan sebagai punguan nama, sebagai punguan kita. Unang hula terdiri tong terlaum semago hamon non, tetap mahamu mengalihor rohamuna, gogomuna, tikimuna menjadi terang bagi gereja, bagi keluarga, bagi masyarakat. Dan diberkatilah anak-anak itu nanti menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhikmat, yang sehat, bahkan kelak diberkati Tuhan menjadi pejabat-pejabat yang telayan.